seger ima tuh. Tadi ya. Tadi garing ya nama yo. Yang menang. Kabogoh tengecat kuota beak di ini aing mananya aduh kuota beak di Umi ini aing teh mananya kabogoh aduh sing ngechatna WA teh kuota anti sok tara bisa ngechat aduh Eta Asia lalakon teh. Molor we sia nyonyok HP ayo. Kan becat HP ku sia gada gue. Ya. Molor kitu wae. Yang kuota Aing masalah kuota bapak sia teh ngechat nanti bisa ngechat kabogoh we sia. Iya tuh yang kuota nih Gua bantuan lah bapak sia tuh di. yang kuota Kos kamar deui truk ke aing. ada naik tang jajan teh dibere Jajan wae. Aduh. aduh Udang. aduh Bantuan atuh nih arek dirampas ku aing soalnya. HP-na dirampas. iya aduh Antong sia. aduh bingin HP budak ya atur sih gitu. Pasukan yang gue ngadon. Pasukan gua. Ini bek aing parawan. Akurat gitu deh. Terus dia kawan Facebookan atuh ieu dede ayo itu cenah cek bapak sudah ayo dahar cenah tadi wah sosok waduh. cek bapak dahar ayo rame dahar bapak karunya Nanti karak bio on Facebook. karunya ieu dede ge Facebookan ayo Facebook supaya mau bayar duit sih. Goblok udah teh ngaganggu kesenangan aing. Mana tuh udah gila aing. Dan kasep. Ayo atuh. Balik ngiring moal. Ayo atuh. Gesit. Mana teh kono? Jero. Ayo atuh buru. ya Terus hujan manten. bapak nungguan Bapak nungguan kenapa den? Mantap banget. Alhamdulillah karena itu bapak mana? Mana buruk. Bau kali ya? Jadi mah harus pakai masker. Biasa kata adik. Hey! Aduh, bentar lagi mau panen nih. Yang jaga kebunnya mana nih? Waduh.
pamaneh. Ya, launa umis geus oge. Anu lompatan we. Karunya bapak maneh. Engke bapak mah dahar mah lamun labu umi kumaha? Mendap. Oke gering. Lamun nganteran sanggo saha? Ayo. Ayo, Bro, mentak launan geura. Ayo atuh ayo. Ya kalapa kan naik dah. Batur deh aja ya mau teh. Kan yuk makan tomat. Goblok. Itu. Wah ya heureuy ya itu. Wah heureuy ya sia. Di pala inu batur. Gabut di dia cicing sorangan tentang lantung.